E pa WhatsApp sa men. Ba vre pa mche nan bagay sa ou non. Ki son mda fake ou la? Pou mda mette ou la? Non, ok, mgo ou nan sa. E pi ma montre mche mati pou mboal jou, mche baka pa mante, me pi mwen ma montre kompon, dek sa ou toujou sou grape men. Yo a chanm di pou. Oh, what's up boy? Sa rap fet la men? Yo, vibre sa gen men. Kon mwen chida kon sa men? Men, dep maten men nan la ya men, gankou men. Aren ti di krem kado la, men nou la jan baray men. Mba gen nye sou mwen la men, wè bon mouto, kaman se manti ma bon, wè boul mbal jo, wè me kon nan baray. Se vre men, nan ben chita men nou nou ti vale nou. Mba ka chita bon wè se boul mbal jo, so ap wale ale mou chan. Agen di kout nan poch ou ka fem kado. Mba ge mou chen, so ap wale ale mwen mba tou ale men. Aten neg nan la ya men. Eme yo. Mem sen kout mba em nou men. Mou chen, pito moute pi wap, aske mou chen ite nek yo man, mou chen nek yo pa jo kon. Men, chef yon nan la ya men. Pa yon chef, ou pa machak pa vye wap? Non, pa vye mba nan poch men non men. Eme pito te make mou chen. Chen mba prete na prete an defu pe. Ok men. Toujou sou grape la, wè jou. Mou chen nan la mbyen manje la. Bien manje la. Se sa, tout ba et mba nek sa yo. Chai!